zmage, čestitke. Hvala. Zelo težka tekma. To, kaj smo napovedovali, je bilo danes vse ne kot prijateljsko. Tako da fanti so odigrali dobro tekmo, je bilo nekaj napak, smo dobili 2 gola, ampak smo verjeli, da lahko obrnemo, da smo bili mirni in tudi med polčasom je bilo vse mirno. Smo naredili nekaj taktičnih sprememb, dodelali še igro in tudi na koncu zasluženo zmagali. Lahko vidite še kakšnega dopilca, mi zdi, da je bilo malo premalo mogoče nadzora nad dogajanjem na igrišču, pa da bi bolj morali imeti pod kontrolo, koliko se tega dogaja. Tudi veliko priložnosti za njih, veliko za nas. Pa ne bi se jih strinjal, zato ker smo vedeli, da imajo vrhunske napadalce. Res oba dva sto dominantna v fiziki, dominantna v skokih. Imeli smo veliko problemov, kaj je tudi normalno, ker vemo, da če pogledamo igralce, kje oni igrajo, se lahko kar dobro kosamo, da ne verjamem, da imamo mi v boljših klubih, ampak kar me veseli, da so fantje verjeli in da so na koncu tudi pokazali in normalno sem zelo vesel, da smo tudi ta ciklus zaključili zmago po dolgem času. Videli smo, kako je Vipotnik, kakšne forme, kako je za to reprezentanco, kakšen izziv bo zdaj največ formulo, kjer bomo imeli največ od njega, pa največ potem od Češka, ko pride nazaj. Ja, če se obrnemo mogoče na prvo tekmo, seveda, da je igral na drugem položaju, da se je žrtvoval za ekipo, tako da to je en plus, da imamo, vemo, da je on čista špica. Sem probal ta sistem, sigurno pa imamo tudi že drugo varianto, da igramo s klasičnimi 2 špicama. Je pa res, da kot se je Šporar podredil na evropskem prvenstvu, da je igral pol špico in da je delal več v obrambi, da je skoraj bil nenavaren za nasprotnega vratarja, tako da tudi Vipotnik je prvo tekmo oddelal tako. Je pa res, da me veseli, da imamo takšne igralce, tako da bomo imeli kar nekaj glavobolja v naslednjih tekmah. Še to čestitke za prvo zmago, vem, da ste že zmagali v Rogi, ko ste nadomeščali selektorja. Kakšen občutek je to, da ste zdaj zmagali pa prvič kot polnopravni selektor? Fenomenalno, res dobro. Mi smo verjeli in tudi tako smo se pripravljali. Jaz, kakšen karakter sem, to me poznate, da ne rad zgubljam, da tudi nimam strahu, proti komu igram, tako da tukaj bo tako naprej. In pomembna je zmaga, pomembni so fantje, kako so odigrali in vsa čast tudi po tekmi v slačilnici so bili veseli in sem tudi rekel, da super, da smo tako zaključili in da se dobro pripravijo v klubih in da bodo zdravi. To pa je moja želja. Hvala lepa. Da boš sam še kakšnemu domačemu, može neko pitanje na crnogorskom? Pa evo, komentar o takmice malo smo razumjeli što ste rekli i kažete to je na našem jeziku. Pohvalili se napadači Crne Gore, toliko smo shvatili. Pa je, to što sam rekao i prije utakmice, znam kakva je ekipa Crne Gore, da ima strašne napadače, da su fizički vrlo jaki, dominantni u skoku i u veznom redu imaju zanimljive igrače, tako da stvarali su neke šanse, da su 2 puta poentirali, ali to što me veseli da smo i poslije prvog gola i drugog primljenog gola bili mirni, da smo verovali i da su igrači u drugom poluvremenu bili za taj gol bolji i vrlo me veseli da smo tako zaključili ovaj ciklus. Što je pitanje, da? Ne znam, jesam dobro razumio da ste zadovoljni taktički kako ste odigrali, a me interesuje čime tačno. Ne, taktički da smo malo i promijenili neke stvari, da smo i u fazi obrane dosta stiskali sa 2 napadača, ako je Tomi Horvat nije bio klasični napadač i u drugom poluvremenu i Begić, da su išli na stopere, ali da se tamo Karničnik dizao na vašeg lijevog bočnog igrača, da smo odigrali 4-4.
4 u liniji, tako da tu smo stvarali pritisak i u tom dijelu sam zadovoljan, ali to što smo rekli da se vratim, bilo je tu pitanje za napadača, jer stvarno sad smo igrali sa jednim napadačem i protiv Mađarske, ali što se tiče Vipotnika, da se on podredio prvu utakmicu, da je igrao na toj pol špici, da nije došao u tako izrazite šanse kao šta je danas, ali da ću imati glavobolje u sljedećim danima i u sljedećim mjesecima koga da stavim u napad. A da imamo i varijantu da igramo sa 2 klasična napadača. Pitao samo koliko je teško vama, slovenačkim fudbalerima, da se izborite za neki status u vašoj zemlji, pored svih tih asova koje imate? Osobno ja? Ne, nego uopšte reprezentaciji Slovenije, slovenačkom fudbalu, pored vrhunske košarke, pored Dončića, Pogačara, Prevca i svih ostalih velikih asova, da tražite vaše mjesto rukometaša i tako dalje. Mi smo mali, ali smo jaki. Tako da, bili smo već nekad i iznad njih, pa smo malo ispod njih, ali na kraju krajeva 4 puta smo bili na velikim natjecanjima, tako da samo rezultat broji i nadam se da budemo došli opet do njih. Jaka? Sad je dao kolega najbolje pitanje. Navajeni smo v Stuci Lektor zdaj že 5-6 let ta naveza, gre za Čerin Elšnik. Zdaj smo dobili enega Svetlina, ki je za mene danes odigrano tekmo, v kateri vam je dal tudi van, kaj misli, da je lahko neka nova dimenzija v tej svetu. Jaz, ko sem prišel za selektorja, smo imeli, ampak še imamo na radarju, lahko rečem, 45 igralcev. Tako da tudi v živo sem se šel pogledati Tamarja proti Lech Poznanu v Kielceju, tako da poznam dobro ga tudi po televiziji ali pa preko računalnikov spremljam, tako da super je odigral tekmo, normalno, zdrava konkurenca je super in me veseli, da počasi dobivamo malo večjo širino, ni še to ta širina, ki si jo želim, ampak mislim, da so vsi igralci, ki so dobili šanso, da so jo dobro izkoristili. Ko ste zdaj že recimo te ideje vse sprobali recimo v teh 2 tekmah in jih je treba zdaj participu in Hrvaški še dodelati, ali še razmišljate o čem novem in mogoče za ljudi? Odločil sem se za te 2 tekme, da igramo v sistemu 3-4-2-1. Bi se želel, da tudi odigramo v 4-4-2 ali pa 4-2-3-1. Je pa res, da sistem ne igrajo igralci, da se prilagodimo tudi na nasprotnika, kako v fazi obrambe delujemo, ker kot smo pričakovali, da bojo oni igrali v največ tekem pod selektorjem Črne Gore, so odigrali 4-4-2 v rombu, danes so igrali klasično 4-4-2, tako da smo mogli takoj tudi se prilagoditi. Je pa res, da bomo sigurno v naslednjih mogoče akciji tudi to probali. Moram pa videti tudi, kako bojo igralci prišli, v kakšnem stanju bojo prišli in kdo bo prišel. A samo da se nadovežem na pitanje, rekli ste, da ste promijenili sa 5-oricom obranu na 4-oricu obranu v jednom momentu, drugo polovrime. Koja je bila svrha te promjene? Pa zato jer je Crna Gora igrala u klasičnom 4-4-2. Ja sam možda i očekuo, jer su u tom sastavu, u toj taktici igrali samo jednu utakmicu, da su oni bili inače u 4-4-2 ali u rombu, tako da tu smo se morali prilagoditi, tako da ja mislim da smo u nekim dijelovima bili vrlo uspješni, u nekim dijelovima smo imali nekakve male probleme, ali šta me dobro bilo da smo bili agresivni i u fazi napada i u fazi obrane na tom nivoju što je bila Crna Gora, jer to je bilo ključ ove današnje pobjede. Zadnje vprašanje tam. Verjetno to zasluži še obravnavo, glede na to smo na novinarski tribuni se največkrat slišali za našega vratarja, pa dobro ta isti ko Oblak. Kaj s temi slovenskimi vratarji? Že celo vašo kariero smo imeli premalo mesta za vse vratarje, zdaj imamo premalo mesta za vse vratarje, škoda, da ne bomo 3 igrali. Šalo stran, kaj s tem
slovenskim vrtarskim fenomenom, pa seveda dve sjajni predstavi. Res je, jaz sem imel tudi srečo, da sem lahko igral in s Samerjem in z Janom. Sedaj tudi Veka ni na tem nivoju, da se razumemo še, ampak se razvija v dobrega golmana. Vemo, da še pred nekaj časa je imel probleme, ker ni igral v svojem klubu, tako da sedaj je v dobri formi, zelo me veseli in hvala Bogu, da imamo tako takšne golmane.